Ko te reihi, tahi rau ono te kaumā whānga kōtiro te kaumā ono tau me raro iho te pake ke take ono, 205 te kaumita, te ihu semi 2 of 3. Ara tuatahi te kura kaupapa Māori o ngā uri a Maui, Sacred Heart Girls College, Tolaka Bay Area School Kuranui, te whare kura o Mauao, Tai Wānanga, te kura iwi o Whakatupuranga Ruamano, Ruapehu College, Solway College, Aotea College, te whare kura o Mauao, te whare kura o Kirikiriroa, me te whare kura o Rākau Mangamanga. I tēnei wā e tatirana e nei wahine kia tū te hakima. Te ahua nei whakarite tonu ana te tehi o ngā waka. Making sure they're in the correct lane. Me te mōhio ia, for the 250s it's half lanes. For the turns we have full lanes. Red flag. Yeah, and we've all been there trying to make sure we're in our right lane. Engari, tū ana te haki kakariki, kia timata ai te rehi. Te whare kura o Rākau Mangamanga I te aratua ngahuru mā rua. Best on the start line. Aratua ono, nā whai anō kei reira rātau te kuraiwi o Whakatupuranga Ruamano. Ko tērā te aratua toru a Tolaka Bay Area School, a tāhua te uruhuru kōtiroma. Engari ko te aratua ono tērā. They were leading at the start and they're trying to hold that all the way to the finish. We have Te Whare Kura o Kirikiriroa also up in the runnings. Can't forget about those wide lanes at Te Whānau, they sneak up on you. Ooh, and ahakoa, doesn't matter that this is only a 250, you can see all our steerers trying hard to keep their waka straight. Ara tua ono tuatahi mai, te kuraiwi o Whakatupuranga Ruamano. I think that might have been lane 11 coming in second, Te Whare Kura o Kirikiriroa. Sneaking up on them. WRM Ruamano hihiko. Ngā whakaihu waka mo tēnei te whiringa whaiti tuarua I te wahanga te ihu. Ko hoki ki te timatanga o tēnei rehi, ai koe rā aratua ngāhuru e puta ihu ana. Ko te aratua whā tēnā e whakanga ana ki te Whare Kura o te Kirikiriroa. Engari te aratua ono whū ka apa ai kōtiro mā. Hoki te aratua toru pea tērā I taitua toru mai. Aini ka kitea mātou.